že jsem se dočkala a zahrála jsem si a jsem za to ráda. Super zápas, hlavně diváci, super, všechno vyšlo. Pohárový zápas je vždycky pro nás specifický, velmi se na něj těšíme. Chtěli jsme předvést rychlou běhavou házenou, snažit se to tahat za jakýchkoliv okolností a doufám, že se nám to povedlo. Pokračovať v tom, čo bolo, v tvrdej obrane, v protiútokoch a sem sme si zmenili signál a povedali sme si, že pôjdeme do vysunutej obrany. Som rád, že dievčatá pristúpili zodpovedne k zápasu a viac menej už aj očinili troška z časti ten výkon, ktorý bol v tej Prahe a ja len verím, že sa neuspokoja a budú ďalej pokračovať v tom, čo nastúpili, čiže najmä v tej snahe nasadenie. Ideme s výhrou a ako keby bol stav 0-0. Od začiatku znova vyhrať a podľa mňa aj o 40, ak by tam bolo možné. Ak už to pôjde teda.